Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 z'ukwa karindwi. Abantu 50 bamaze kwicwa kuva imyigaragambyo yamagana guverinoma muri Kenya mu kwezi gushize itangiye. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa kiremwamuntu ivuga ko izi mfu zaturutse kuri polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera mu gutatanya abigaragambye. Mu Rwanda, umukandida wigenga Philippe Mpayimana yatangaje ko yatunguwe n'ubuke bw'amajwi yagize mu matora rusange. Avuga ko nubwo atari yiteze gutsinda, ngo amajwi y'agateganyo yatanzwe na komisiyo ari hasi yayo yari yiteze. Yarantunguye, twateganyaga kugira menshi birenze ku buryo ari nayo mpamvu nyine tuba tugomba gutegereza neza no gutekereza kugira ngo dusobanukirwe icyo biba bisobanutse mu byo abaturage baba bifuza ko tubakorera ushingiye nyine kuri ayo matora abarangiye. Ntiwibagirwe n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Prime Niko Magenge atugezaho indi ncamake y'andi makuru avuga ku isi, aratugezaho ari muri studio za BBC Nairobi. Umushikiranganje wa mbere wa Bangladesh Sheikh Hasina yagabishije yuko abantu bose bagize uruhara mu rupfu rw'abantu batandatu mu myiyerekano y'abanyeshure bazohanwa hatarabwe aho baturuka muri politiki. Yabivuze mu ijambo yashikirije inyuma y'iminsi y'intureka kwitegeko rya leta ritavugwa ko rumwe ry'ingene ubuzi bwa leta butangwa. Abanyeshure benshi bariyamiriza iryo tegeko rigenera ica gatatu c'ubuzi bwa leta inshuti z'abagwaniye intayo kwikukira ya Bangladesh mu ntambara yabaye haraheze imyaka 53. Indongozi z'abanyeshure barashavuye cyane igihe uwo mushikiranganje wa mbere yagereranya abatemera iryo tegeko n'abari vyiso vya Pakistan mu gihe ciyo ntambara. Indongozi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela Maria Corina Machado avuga yuko umukuru ashinzwe umutekano wiwe yafashwe agafungwa mu gihe atanama y'ingabire asigaye ngo habe amatora akomeye cyane. Yavuze ko Maltiades Avila yagirijwe abesherwa ihohotera rishingiye ku gitsina inyuma yaho abatabariye we n'uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu Edmundo González igihe hari kigwi c'abagore bari bagerageje kubatera. Madame Machado yavuze yuko ako gasomboroso kari kateguwe n'abategetsi ba Venezuela kari kagamije gusiga batagira ikibakingira. Umwe mu migwi ikomeye iharanira uburenganzira Foro Penal uvuga ko abantu barenga 100 bafitaniye isano n'abatavuga rumwe na leta bafashwe bagafungwa muri aya mezi aheze. Perezida Nicolas Maduro ari nyuma mu biharuro byo kugereranya amajwi. Mu birori byo gutanguza ibikorwa by'inama nshingamateka, umwami w'Ubwongereza Karoli wa gatatu yadondaguye amategeko 35 ategekanywa na leta nshasha y'abatravayise canke Labour. Uwuza imbere muri iyo migambi no kuduza ukwiyongera k'ubutunzi, aho umushikiranganje wa mbere Keir Starmer akaba yiyemeje kuvana amafire ku Bwongereza. Kuri politike yo hanze, Labour ishaka gusubiramwo imigenderanire na Buraya. Uwo mugambwe wemeye gushigikira cane Ukraine, unashigikiye inyishu y'ibihugu bibiri ku matati ari hagati ya Palestina na Israel. Umviriza umwami Karoli wa gatatu. My government will play its part in trying to secure long-term peace and security in the Middle East. It is committed to a two-state solution with a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. Leta yanjye izagira uruhare mu kugerageza guharanira amahoro arambye hamwe n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Ishyigikiye igisubizo cy'uko habaho ibihugu bibiri
bizatuma Isiraheli izabana mu mahoro n'igihugu cy'Abanyepalestine. Ku kibazo c'abimukira umugambwe Labour ushaka gushiraho urwego rwo kumbibe rufise ububasha bwo kwirinda iterabwoba. Uzoshiraho kandi urwego ruri mu minwe y'abanyagihugu rwo kongereza imitahe mu masoko ntangaguvu adahumanya ikirere. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ubushinwa bwavuze yuko bwahagaritse ibiganiro vyabwo na Amerika kwigwirirana n'igenzurwa ry'ibigwanisho vya nucleaire bitumwe nuko Amerika eherutse kugurisha kuri Taiwan ibikoresho vya gisirikare. Ivyo biganiro vyari vyatangajwe na Xi Jinping na Joe Biden bikaba vyari bigamije kuba ikimenyetso c'uko imigenderanire yasubiye kuba myiza hagati y'ivyo bihugu. Ariko ubu umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire yavuze yuko kuba Amerika yagurishije ibigwanisho kuri Taiwan ifise ubutegetsi bwayo bwite bisutse ishuka kibi cane mwibandanywa ry'ivyo biganiro. Pentagon ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi ivuga yuko Ubushinwa buriko burongereza cane ibigwanisho vya nucleaire ku muvuduko munini kurusha uko vyari vyitezwe. Mu kwezi guheze leta ya Amerika yemeje igurishwa ry'ibigwanisho kuri Taiwan birimwo ahanini ivyuma vyo gusubiriza ivyapfuye canke ivyashaje vy'indege z'intambara. Abaharanira uburenganzira bwa muntu basaba yuko harekurwa abantu baharurwa mu mirongo batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe. Nyuma yaho uyu munsi sentare nkuru yimiye agaciro urubanza bari bunguruje ku ngingo yo kubandanya bafunzwe imbere yuko batangura kuburana. Abo bantu bafashwe mu kwezi kwa gatandatu igihe igipolisi cashwara aho bari ko barakorera inama ku giti cabo, bakaba bagirijwe kugira inama yo gutegura imyerekano n'inyifato y'akajagari. Ni inkuru yashinga inyoka ari Johannesburg, mwumva mwijwi rya Florentine Kwizera. Umucamanza wa sentare nkuru yategetse yuko umwe ari ihadabu ntoyi ariko yankira abandi 75 ibirego bari batanze mu rwego rusubiramwo. Yavuze yuko nahatemeranya n'icemezo ca sentare y'intango mu ngingo zaco zose urubanza bari bashingishije atamakosa ashingiye ku mategeko rwabayemwo. Mu kwezi kwa gatandatu umucamanza yahakanye kurekura abo banywanyi b'urunani Citizen Coalition for Change batanze ingwati kuko yavuga yuko kimwe mu bintu vyamuteye gufata iyo ngingo ari uko bashobora kongera gukora amakosa. Uwo mugwi watawe muri yompi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu aho bari bakoraniye ku muhana w'umuntu bibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Abashikiriza amanza bavuga yuko bariko barategura gutunganya imyerekano kandi ko baciye batera umudugararo igihe igipolisi cagerageza kubahagarika. Ndangirize ku Budage bwafashe intumbero yo gucamwo kabiri imfashanyo buha Ukraine ikaba miliyaridi 4 z'amadolari nkuko biri mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha yemejwe na leta. Umushikiranganje w'Ubudage ajejwe ikigega ca leta yavuze yuko atangorana y'amafaranga agenerwa Ukraine ihari muri kazoza ka vuba bivanye n'indenganizo y'ibihugu indwi vya mbere bitunze ku isi G7 yo gutororokanya miliyaridi 50 z'amadolari ava mu butunzi bw'Uburusiya bwafatiriwe. Ubudage bugira kabiri mu bihugu biha imfashanyo nini Ukraine inyuma ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bibaye mu gihe Ukraine ifise ubwoba ko imfashanyo ya Amerika ishobora guhagarikwa canke ikagabanywa hamwe Donald Trump yotsinda amatora. Prudent. Urakoze Prime ko magenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Kenya w'abantu 50 bamaze kwicwa kuva imyigaragambyo yamagana guverinoma mu kwezi gushize itangi. Komisiyo y'igihugu iterwa inkunga na leta mu rwego rw'uburenganzira bwa kiremwa muntu yatangaje ko impfu zaturutse kuri polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera mu gutatanya bigaragambyaga. I Nairobi ni inkuru ya Richard Kagwe mu murwa mukuru wa Nairobi, mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Kenya kahishiye imibare y'abapfuye mu gihe hari undi waguye mu myigaragambyo irwanya leta yongeye kubura hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Ako kanama katangaje ko benshi mu bapfuye bazize ibikomere mu gihe bariho bavurwa mu bitaro. Icyegeranyo kivuga ko abantu 59 bashimuswe naho abarenga 400 barakomereka harimo n'umunyamakuru wo mu gihugu imbere. Uyu munsi kwa gatatu abigaragambya bahanganye na polisi basaba ko guverinoma yemera uruhare mu rupfu rw'abaguye. Twihanganire iryo jwi rifite ikibazo.
mutwihanganire habaye ikibazo cy'ibyuma. iryo jwi rya Yvette Kabatesi wasomaga iyo nkuru ya Richard Kago ntago ibashije kurangira n'ibyuma nta usezerana byo mutwihanganire. Reka tujye mu Rwanda, niba ibyuma bishobora kuba byakemutse tujye ku nkuru ya komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje imibare ya mbere y'ibyavuye mu matora y'abadepite 53 batowe muri rusange. Imibare yatangajwe mu rukerera igaragaza ko FPR Inkotanyi n'amashyaka 5 mato yayisunze batsinze cyane n'amajwi asaga gato 62%. Amashyaka abiri asanzwe afatwa nkaza inyuma ya FPR ariyo PER na PSD niyo nubundi yaje inyuma yayo ariko ntiyashoboye kurenza 10%. Umukandida wigenga umwe rukumbi wemerewe kwiyamamaza asa n'utahiriwe n'aya matora kuko atashoboye kugeza ku ijwi 1%. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Komisiyo y'amatora yavuze ko amajwi yatangajwe mu rukerera rwa none ari ay'agateganyo kandi ko ari ayavuye mu majwi amaze kubarurwa angana na 8,761 n'amajwi 453. Hashingiwe kuri iyi mibare biragaragara ko amajwi asigaye kubarurwa adashobora kugira kinini ahindura kuko asaga gato 300 gusa. Ishyaka riri ku butegetsi FPR n'amashyaka 5 mato yifatanyije naryo nibo baza ku isonga n'amajwi asaga 62% muri rusange, bakaba baratowe n'abagera kuri 5,400,000 bisagaho gato. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PR niryo ryaje ku mwanya wa kabiri rigira amajwi angana n'10.9%. PSD iri ku mwanya wa gatatu n'amajwi 9.48%, mu gihe ishyaka rya PDI iriharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party na PS imbera kuri bakurikirana n'amajwi agera kuri 5%. Aya majwi yatangajwe aracyari agateganyo kuko ibarura ryari ritararangira, gusa bitarenze tariki ya 20 z'uku kwezi komisiyo ivuga ko izongera gutangaza by'agateganyo ibyavuye muri aya matora, naho ku ya 27 itangaze ibyayavuyemo ku buryo ndakuka. Ibyatangajwe ku buryo bw'agateganyo biragaragaza ko Paul Kagame wa FPR ari uri ku isonga kandi ko nta gishobora guhinduka kuko yanikiye abandi ku buryo bugaragara n'amajwi 99%. Nta wamushyikira uko byagenda kose. No mu majwi y'abadepite asigaye kubarurwa bigaragara ko FPR nabo bishyize hamwe bafite ubwiganze budashobora gushyikirwa n'amashyaka abari inyuma. Jean Claude Mwambutsa, BBC Kabuza Miryango, i Kigali. Hagati aho rero indorerezi z'amatora aherutse kuba aho mu Rwanda zavuye mu miryango y'ibihugu itandukanye zatangaje ibyo zabonye mu matora yo kuwa mbere. Mu biganiro izo ndorerezi zahaye abanyamakuru i Kigali muri rusange ziravuga ko yagenze neza nubwo hari bimwe zivuga ko bitari binoze. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yitabiriye kimwe muri ibyo biganiro, turavuganye mu kanya kashize, mbanza kumubaza ibyo zatangaje naho zavuye. Amatora yitabiriwe n'indorerezi zitandukanye zo mu miryango y'ibihugu nk'ubumwe bwa Afurika ndetse n'imiryango y'ibihugu bivuga igifaransa cyangwa se francophonie, hakaba nabo mu gice n'ihuriro ry'umuryango w'ibihugu 12 byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo uzwi nka ICGCR. Abo nibo bitabiriye, izo nizo ndorerezi zaje mu Rwanda, ari nazo zatangaje bimwe mu byo zabonye kuri uyu munsi mu matora, ibyo zabonye mu matora. Ibyo ni ibiki rero Samba, izo ndorerezi zatangaje zabonye muri ayo matora yarangiye muri iki cyumweru? Indorerezi zavuze yuko mu by'ukuri zabonye ko amatora agenze neza muri rusange, ndetse umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Central Africa wari ukuriye indorerezi z'umuryango wa ICGCR yavuze yuko we nkawe bwe kuri we nta matora meza arabona nkaho yabonye mu Rwanda, bavuga yuko rero bashima muri rusange ko yagenze neza, atabayemo ibibazo ibyo ari byo byose. Muri rusange bavuga ko ari urugero mu karere cyangwa se no muri Afurika muri rusange ko abanyafurika bashoboye gutegura amatora. Samba, nubwo izo ndorerezi zivuga ko nta bibazo muri rusange byagaragaye, ariko zivuga ko hari ibikeneye gukosorwa, ibyo ni ibihe zavuze? Yego, izo ndorerezi zavuze ko hamwe na hamwe zabonye ibibazo birimo udusanduku tw'amajwi tudafunze neza, hamwe na hamwe kandi ko hari aho babonye impapuro z'amajwi zidafite imibare ziranga, nk'uko bivugwa n'umuyobozi wari ukuriye izi ndorerezi witwa Phineas Onyango. Umva uko yabisobanuye. Turashima komisiyo y'amatora gukoresha amatora y'ibihumbi 2024 mu buryo bwa kinyamwuga.
turashima kandi abaturage b'u Rwanda kwitabira ku bwinshi gutora ku biro by'itora bitandukanye. Nubwo muri rusange amatora yabaye kinyamwuga, hari bike kandi hake bitagenze neza, nk'aho udusanduku tumwe tw'amajwi tutari dufunze neza, n'aho impapuro zimwe z'itora zitari zifite imibare ziranga. iryo jwi ry'umuyobozi w'indorerezi niryo risoje inkuru ya Samba Cyuzuzo i Kigali. Turacyari ku matora kandi mu Rwanda, nyuma y'uko imibare y'agateganyo imaze gutangazwa na komisiyo y'amatora yerekana ko Perezida Paul Kagame yatsinze n'amajwi 99% ku buryo butatunguranye, umukandida wigenga yatangaje ko yatunguwe n'ubuke bw'amajwi yagize mu matora rusange. Philippe Mpayimana wagize 0.3% mu majwi amaze gutangazwa ku buryo bw'agateganyo rero avuga ko nubwo atari yiteze kuyatsinda ariko ko ngo yari yiteze ari hejuru. Cyakora akongeraho ko atazahagarika ibikorwa bya politike. Navuganye nawe mu kanya ntangira mubaza uko yakiriye ibyatangajwe na komisiyo y'amatora. Ibyo batangaje navuga ko ari agateganyo ka mbere kandi gateganyo kazaba vuba aha ngaha, ariko nabaye mbyakiriye ko byagaragazaga icyerekezo aho kiganisha cy'uko navuga ko ntateze gutsinda aya matora, kandi n'uwatsinze yagaragaraga ko nizeye n'uko byagenze neza amatora. Mu by'ukuri natangarije abanyarwanda ko nkomeje kubabera hafi kugira ngo dukomeze dutsure demokarasi mu Rwanda no guharanira uruhare mu miyoborere. Nubwo amanota yaba ari make, nabagaragarije rwose ko ubushobozi bwanjye butagabanutse. Ariko wagize amajwi 0.3%, ni ukuvuga atageze no ku bihumbi 23 mu baturage miliyoni 9 batoye. Aya majwi yaragutunguye cyangwa waba wari biteze kugira angana gutya cyangwa ari munsi yayo? Yarantunguye, twateganyaga kugira menshi birenze, ku buryo ari nayo mpamvu nyine tuba tugomba gutegereza neza no gutekereza kugira ngo dusobanukirwe icyo biba bisobanutse mu byo abaturage baba bifuza ko tubakorera, ushingiye nyine kuri ayo matora barangiye. Ko mu bihumbi 2017 wari wiyamamaje ukaba uwa kabiri, none ubu ngubu muri aya matora ya 2024 ubaye wa nyuma, byagenze gute mu bikorwa byo kwiyamamaza? Cyahindutse n'iki? Nta cyahindutse mu bikorwa byo kwiyamamaza, nakoresheje imbaraga zihagije zishoboka, ahubwo twavuga ko abaturage bashyize ingufu mu kwerekana neza icyo bifuza, nibyo byatumye nyine uriya mwanya ariwo nagize. Umuntu yavuga yenda ko atari Mpayimana Philippe, ahubwo ni umukandida wigenga urushijeho, ndetse navuga ko kutagira agaciro gakomeye, ariko ibyo navuga ko tugiye gukomeza kubisesengura nyuma nyine y'uko bazatangaza agateganyo keruye. Bazatangaza agateganyo kero, ariko mu kanya nawe wari umaze kwemera ko intsinzi ari iya Perezida Kagame. Ariko nk'iyo ugize amajwi nk'aya ngaya bwana Mpayimana ari muri 0, ntabwo ibintu byo kwiyamamaza umuntu avuze ko ari nk'ibintu byo kwikirigita ugaseka yaba arengereye? Nagira ngo nyine mbabwire ko nta kintu dukwiye kuvuga amajwi yeru yataratangazwa. Haracyashoboka guhinduka kuko hatangajwe kuri miliyoni 7, hagombaga gutora miliyoni 9. Urumva rero mu minsi 3 iri imbere hazaba indi mibare ya nyayo, mureke tuzaba ariyo dushingiraho tugira icyo tuvugaho. Ku buryo ugifite icyizere cy'uko nibamara gutangaza imibare ya nyuma ushobora gutsinda amatora ukaba perezida? Oya, ntabwo nigeze mvuga ko natsinda amatora, ariko bizaduha indi shusho tuzashingiraho tugira icyo dutangariza abanyarwanda. Uzakomeza kuba muri politike cyangwa uzakora ibindi nyuma gutsindwa aya matora? Nk'uko bisanzwe nzakomeza gutanga uruhare ku rwego rwanjye nk'umuturage uhora yiteguye gufasha ubuyobozi buriho n'abaturage kugira ngo nyine demokarasi itazigera isubira inyuma. Ni ukuvuga ko nkomeza kuba umunyapolitike wigenga, ariko nkaba mfite indi mirimo yindi ishinzwe itari ya politike, ari nayo nzaha umwanya w'ibanze. Kuva muri 2021 ndi impuguke mu bijyanye n'uruhare rw'abaturage muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku ruhare rero nzakomeza kurutsura, atari uguharanira umwanya runaka, ahubwo ari ukuzuza inshingano z'akazi nshinzwe nk'umukozi wa leta.
Philippe Mpayimana tugejeje ku isaha moya zibiri n'umunota 11 mu Rwanda ndetse ni nayo saha iri mu Burundi muri studio za BBC London ni saa 11:49 mu kanya turagaruka ku makuru arambuye tujya ku kiganiro cy'abagore nyuma y'aka karuhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Tuanze tujye mu mikino ariko mijambo Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mwereyeho neza mu makuru y'imikino. Inkuru ikomeje kuvugwa cyane no kwegura ko ari umutoza w'Ubwongereza Gareth Southgate weguye ku munsi w'ejo nyuma y'iminsi 2 atsinzwe na Espagne ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi. Ku cyumweru Ubwongereza bwatsinzwe na Espagne ibitego 2-1, gutsindwa kwa kabiri gukurikiranye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi. Ubwongereza mu myaka 3 ishize bwatsinzwe kuri za penalty 3-2 n'Ubutaliyani ku kibuga cya Wembley. Southgate w'imyaka 53 yatoje ikipe y'igihugu imikino 102 mu myaka 8. Amasezerano ye yarateganyijwe kurangira mu mpera z'uyu mwaka. Abdou Mbarushimana ni umutoza mu Rwanda, akaba anakurikiranira hafi umupira w'amaguru wo ku mugabane w'Uburayi. Avuga ko kwegura kwa Southgate atari icyemezo cyiza ku Bwongereza. Ni icyemezo kitagwa neza Abongereza kuko buriya igihe gisigaye ngo tujye mu gikombe cy'isi ni gitoya. Buriya rero guhindura umutoza muri icyo gihe gitoya, urabona Southgate yaramaze igihe muri ekipe y'Abongereza, yaramaze kuyimetriza, harimo abakinnyi yabanye nabo muri za under 17, under 20, under 23. Urumva ko we yaramaze kumenyerana nabo. Yes, ntabwo atwara ibikombe ariko yaramaze gushyirira ekipe ku rundi rwego. Nkumva rero kujya guhanga gushaka undi mutoza mushya byanze bikunze bizagira icyo bihungabanyaho ku bushongore n'ubukaka bw'iriya ekipe, ariko nyine nta kundi niko bigomba kugenda, ntabwo bamushyiramo umugozi. Kuri we ni icyemezo cyiza, yagombaga kugifata. Kurata finale 2 ntabwo ari ibintu wapfa kujustifia uko ubonye, ariko nko ku gihugu kigiye gushaka undi mutoza, sinzi nimba muri staff ye hari ufite ubushobozi wavamo akaza agahita afata iriya ekipe. Byanze bikunze bazajya gushaka mu bandi bashya. Hagati aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryatangaje ko gahunda yo gushaka uzasimbura Southgate yahise itangira. Mu yandi makuru, umukinnyi wo hagati wa Croatia Luka Modric ufite imyaka 38 yasinye amasezerano y'umwaka umwe yo gukomeza gukinira ikipe ya Real Madrid azageza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Naho uwahoze abica bigacika muri Tottenham Jermaine Defoe yatangaje ko agiye kuva muri iyi kipe aho yatozaga amakipe y'abakiri bato, noneho akiyegurira byimazeyo umurimo w'ubutoza bw'amakipe makuru. Defoe w'imyaka 40 yatozaga amakipe y'abatarengeje imyaka 17 na 21 ya Tottenham. Yari yacyuye igihe nk'umukinnyi mu mwaka w'2022. Mu kwa gatatu umwaka ushize yari yanenze umubare muto w'abatoza b'abirabura, ariko agumana icyizere cyo kureshya abakinnyi benshi bacyura igihe kujya mu mwuga w'ubutoza. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza imiryango muri Afrika no ku isi yose. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kane twabateguriye uriya mugore mwiza kuri namwirukana nasaze Stefa. Umugore nka Nadine uzi guteka akamenya gusasa. Teteka hose wa ngarama kirambe ngo tugire ngo rero uri umugabo mu bandi. None Patrick nikise niba ushaka amahoro bwira umugore wanjye Nadine ave mu rugo rwawe cyangwa ibyawe byose mbihindu. Bihirwa n'icyo ariko ni 12:45 kuri BBC. Subiri Kigali rero na Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore, ikiganiro tubasubiriramo.
Mwireho neza abakunzi ba BBC. Odile Tetero ni umukobwa w'imyaka 25, umukinnyi wa basketball, umwuga amazemo imyaka 15. Kuva uyu mwaka watangira akinira ikipe ya REG BBC, ariko akaba ari no mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abakobwa. Ariko rero igitangaje kuri uyu mukobwa nuko ari n'umugangakazi wabyigiye. Odira akora ibyo gutera ikinya cyangwa anesthesi ku bantu bagiye kubagwa. Twamusanze rero mu bitaro bya Nyarugenge ahakorera, atwinjiza mu cyumba cy'ibagiro. Nubwo nta murwayi wari urimwo kuko tutemerewe kwinjiramwo harimo umurwayi, Odile aradusobanurira ibyo akora iyo ageze muri iki cyumba. Iyo umurwayi yinjiye ukamushyiraho bene bino bipimo babyita sinye vito, ni ibipimo byangombwa by'ubuzima nyine byerekana uburyo cy'umuntu ameze. Mu ibyo bipimo rero harimo umuvuduko w'amaraso, hari ikibipima uko umutima utera ndetse n'uko umwuka uba uri distribuye nyine mu mubiri. Byose biranga nk'uko biba biri kuvuga nyine urabasha kubyumva. Ni ukuvuga ngo rero ikinyusa gukitera nyuma wamaze gupima ibi bipimo byose. Ikinya gitera nyuma wamaze kureba ibyo bipimo byose. Hari n'igihe usanga bitameze neza ukaba wanavuga utaho kugira ngo tumutere ikinya cyo cyamugeraho ikibazo bitewe n'ibi bipimo, reka tumureke tuzamukorera ubutaha. Niki ibipimo bimaze nyine. Ubitekereje gute kujya kwiga bijyanye no gutera ikinya? Kuva kera ababyeyi bacu bifuzaga yuko twiga ibintu bijyanye n'ubuganga, birangira nyine mfashe kwiga anesthesi cyangwa se gutera ikinya. Nabyigiye muri kaminuza y'u Rwanda. Nkuko rero twabibabwiye, Odile ni n'umukinnyi w'umwuga wa basketball, umukino amaze mu myaka 15. Nyuma rero yo kumusanga ku bitaro, byadutwaye icyumweru kugira ngo tumubone aho yitoreza. Aha ni Nyamirambo, aho bita kuri Rafiki. Ko wunamye uraruhuka? Ndimo ndaruhuka nyine. Nukunguka abakinnyi ba basket bananiwe akenshi bifata gutya. Iyo umeze gutya nibwo igihanye nyine kijya muri position nziza yo gufata umwuka kurusha waba uhagaze. Uritoza umwanya ungana gute? Ndakoresha isaha n'igice. Hama rero Odi, nk'ubu ngubu ushe mu myitozo, iyo ufite nk'akazi nyuma yawo ntabwo bigutera stress wewe wibaza mukanye ndondakina ariko mukanye ndaba ngiye mu kuvura. Mbona ako kabura ariko kuko mbanzi ko ndi bwisigarize nk'amasaha 2 yo kuruhuka ntago katuma nyine ntakora. Hanyuma tuvuge nk'iyo uzi ko ufite match ugomba no kujya mu kazi k'ubuganga bigenda gute? Inubangiye mvuye muri match nabuze umfasha bitanihuta nyine njya mu kazi. Mbese no kubifatanya yego ariko bisaba no kwitanga. Umuntu ashobora kukuyoberwa mu kanya gatoya ntakumenye burundu umaze guhindura imyenda y'akazi. N'ubundi abantu benshi ku kazi njya bavuga ngo ngira impanga bamwe bakabyemera. Kuba umuganga no gukina basketball ni imyuga isa nihabanye cyane. Odile Tetero ufatanye imyuga yombi yabitekereje ate? Bisa nk'ibihabanyemo ariko birashoboka burya. Ukuru byiyumva muvuga ngo nzaba doctor ntibituma impano waba ufite cyangwa se ikindi kintu ufite ureka kugikora. Ntabwo kwiga bituma impano ufite ipfukirana. Birakorohera se kubifatanya? Tubwira ukuntu ufatanya siporo n'ubuganga. Bisaba nyine kwitanga cyane, ntirinda ngo kujya mu bindi bintu bitari kuri gahunda nyine yanjye y'umunsi. Ariko se mu by'ukuri ubona akanya ko kwiyitaho, kujya mu bindi nk'iby'abana b'abakobwa, kuruhuka n'ibindi? Akanya ko ntabwo kabura ariko ntabwo kaba ari kanini cyane. Ibyo bintu by'ibirori sinanabikunda mu buzima bwanjye busanzwe, gusa ntibivuze ko hari nk'iby'abantu memo nyine bibonekamo, ariko zitari bumbuze nyine kuza gukora imyitozo yanjye, zitari butume nanirwa cyane ibintu byo kubyina n'iki wapi. Ibyo ngibyo nyine mbikora gakeya pe. Iyo nk'abagenzi bawe bakubonye, ababyeyi si umuryango bakuvugaho iki Odi? Abantu benshi bakunda gutungurwa n'ubuzima bayeho kuko benshi ntibumva nyine uburyo ki nkora ibi bintu nkaba ndi umuganga. Akenshi usanga bamfitiye impungenge se urabishobora ibyo bintu. Odile Tetero umukinnyi wa basket akaba n'umuganga utera ikinya. Urakoze Yvette Kabatesi na Olivier Tetero mwaganiraga namwe mu dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Mbashimire rero kuba mwabanye natwe. Ushobora kongera kwisanga kuri bbc.gahuza.com. Twafashijwe na Chris Lovelock, Gendi Prudence Yumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango na hejo.